салом алейкум бародари азиз, салом ба кулли подписчикони канали Автобухтар. Умедворум соз ҳастен, хуб ҳастен, саломат ҳастен. Бародари азиз, ай ҳамат хуш мекунам. пешайнавора сар кардан ҳамон лайка бизанен. Я лайкчак, лайка намемонем бародари азиз. дастгира фаромӯш накунед. хулоси гап бародари азиз, касоне ки ягон чизи фурӯш дорад, мошинаи хона, чизе боша набоша, барои реклама номерҳои мондагӣ марҳамат бемалол муроҷиат кунед. имрӯза наводимай мошинбозори душанбе моша бародари азиз, танҳо астраҷия беҳтарин навора ки дар шумо конкретна маъқул мешавад. ай ҳамат хоҳиш мекунем дастгира фаромӯш накунед. тамошои хубро тамом дорем. дар паноҳи алло бошед. бародари азиз, пешай навор сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавонам. компания Акай Самад. ин компания бародари азиз границаи Қазоқистон мезгара. касоне ки регистрация надоранд, бепатентар печати фаршивӣ дорад бародари азиз, компания Акай Самад мошинои фул хеле полни консонер печка мешка ҳама нишча кор мекунад. статуси кориш бисёр бародари азиз, бе ягон фанда фреб кори шуморо буд мекунад. да номеро шомондагион бародари азиз медроем, ай канали мо муроҷиат мекунем, бо скидка мешава. навори дигари да бародари азиз результатша мемонем. боқи сарбаланду обод бошед. тамошои хубро тамана дорем. Opel Astra barодари азиз, мошина тозагиша бинем. 2004 сол бароши 1.6 мотор, сӯишвориш, бензини холи муҷаддид 1 сола. ҳозир дар шаҳр навор мегирем бародари азиз. хоҳиш мекунам лайка ҳатман бизанед. диско 4 та заводской балонои нав, шичаки бад. зани вақти баш до пазгалони намагазиш. Амиран конкретно тайновка даме беда. Балонош нова бародари азиз. Гаштаги камсо. дар ахир скиля пайдо мешуд шуной. То пазгалон гуфтем. Белюка. дар пеш электропакет коробкаш Самад да бародари азиз. 124,000 пробег гаштаги. Консонера кор мекунад. Садаш кор мекунад. Изгадзи. Нишана оварди. ина матош бародари азиз. ҳар аз хуча хитоб надоме. Този нақша накаси. нархи чанд акаҷон? 85,000 қалиш мешавад. намешавад. сумма номери телефон ака 92 888 82 38. Астраҷи бародари солаш 2006 мотор. бензини холия бародари азиз. ҳуҷҷат надорам. ҳозиршан навомайдам. ки ҷуда ка скоза маской 4 та балони нав. дар пеш электропакет коробка механик. монитор дора бародари азиз. асан дисплей. пробег 278,000 гаштаги. кор мекунад. асанш кор мекунад. дар вақти скиле пайда мешуной. зани вақти сепат галони. Toshbazaro, injektor, gaz yig'uvchi, pasport chiqishlar.
расходиш хеле акаҷон расходиш бензин катек камай бахш дали тикаса 10 километр мотор маса намехӯранд не нақш 50000 алиш савдо мешавад алиш чӣ не алиш намешавад 50000 сабад азиз савдо мешавад дар номераи на 160 44 66 занг мезанед кам қатӣ номера мекунед чун камчи надорам. салом алейкум бародар азиз, салом ба кулли подписчикони автобохтар, хуш омадед бародар азиз. пеши навор сар кардан як компания хуб ба шумо тавсия метам. Грузоперевозки компания Ака Акмал дар Раменский район қарор дорад бародаро. Ай Москва-Московки област мерам бортона хичон миёрам бародар азиз. Нархиш ба маслиҳатай. Ба тамоми шаҳр ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон бортона мебаранд мерасонанд бе ягон камбудӣ. 4 та номероша мондагӣ 2 та Москва, Тоҷикистон ҳаст. Имо Viber, WhatsApp, Telegram дар ин номеро ҳаст бародар азиз. Медарем маълумоти бештар айхиди якам мегирем. Статуси кориш бисёр бародар азиз. این کمپانی همه میشناسه کمپانی اکمال. وارد عزیز یک کم ترک ویدیو در برای بار کردنش هسته فرآوردنش حقیقتاً تماشا کنین. کسانی که روی کردنی باشه وارد عزیز نمرش هسته و دروین کسی یکم معامله کنین. ای کانال ما بگیم با سیکیتم میشوه. باقی در کانال باشه دوستانی ما تماشای خوب رو تمنا دارین. Opel Astra bo'ldi aziz, sol 99 sol. Объем як 6 сӯзгош бензини холӣ. Ҳоз дараш ҳа навор мегирем, хоҳиш мекунем дастгира фармош накунем. Скоро 4 та заводка, иштияк бар. Рангиш айхиздан иштияк бар. Багажи шай ҳама ҷазур. 4 мебарад азиз. Я барам такси. Çordas ile paydım düşünün. Sepal galoni. Коробкаш механик, люки дора кор мекунам. Чанд 270,000 пробег гаштаги. Ина матош барда азиз. Қимати навай ба фикрам. Нав попеса. Ҳар аз ход хто медонед як шаш чанд қар аз ход дорам. Ака. Нархи чанда? 55. Алиш мешо. Савдо чи? 55 савдо азиз, савдо мешо. Алиш надорам. Номеро кор мекунам. Та номеро на 37 78 06 66. Занг мезанем. маълумоти бештар айхел якам мегирем. чой кабута дам мекунем, боқи монагӣ видеош тамошо мекунем, лайкам мезанем. касоне ки ягон чизи фуш доран номери WhatsApp дар якуми видео мондагӣ барои реклама марҳамат бемалол муроҷиат кунед. 24 соат дар хизмати шумо. Opel Astra sol 12400 sol. Объем як 616 сӯзгош мезани холӣ. На одам машина ай вагон фармаган бод азиз, на ҳамо 10 бор ҳуҷҷат дорад. Даношан навор мегирам. Хоҳиш мекунам дастгир фаромӯш накунем. Сели вақти баш ду падгалоне салонаш. Чӣ кор мезанига? Чашкош хай вагон омеда. Задаги, пусидаги, варид кадаги хеле афсалон намеш. Скоро 4 та заводской баллон нав. дар вақти скила пайда мужушуна салонаш қойҷай бад азиз. Гуфтем да падгалони сено хош. дар пеш электропакет. Контрол коробкаш механик. ҳам хенишо метака 140,000 пробег гаштаги.
کیاندونه برداشته شاگردم nereden durabilir? Küçük ulan gelmiş. Hemen taş var dolu yak şaşım da. Tam aynı bileyim oy vagona yardım çizi şaliş legin ist. Kimat rast خودش خیلی که 10 لیتر ده 140 تا گشتگین تو 45 تا 10 لیتر بنزین ده. نقشه چند گفتین؟ 70 تا گفتیم با معامله داره. 70 تا معامله میشه علیش میشه که مشکلی پول داره. سومی نخته این معامله کار نکرده؟ اوی تا معامله نه 190 95 زنگ بزن بالا معلومات بیشتر خیلی کم میگیره خواهش میکنیم دستگاه فراموش نکنید این کانال لیوتیجی مراجعه کنید